ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯗꯤꯖꯤꯇꯦꯜ ꯁꯛꯇꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯉꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯒꯕꯔꯅꯔ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯅꯥꯖꯃꯥ ꯍꯦꯞꯇꯨꯂꯥꯅ ꯍꯧꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ट्रांसफर अमसुंग पोस्टिंग द खुद थिंजिनबा अमदि एमएलए मिनिस्टर सिंगी खुथांग द प्रेशर पीबगे थबक तौबिगनो हाइना मिनिस्टर कराम श्यामना हाइख्रे पुलिस का खुद थोकनाबदा नोंमै ललोनबने हाइबा मियोय अमा सोकले अहुम फारे खुरुमजरी टाइम्स ऑफ मणिपुर न्यूज यंगबिरि पुनमपु खुमथेम जंतन ताराम नोकचरी हजिक मियाम द पाउसंतों पिजरी अवांग नोंपोक भारत की नुपी सिंबु शक्ति पाइनबगी पांदम द डिजिटल शक्ति मणिपुर हाइना मिंगथोनबा डिजिटल लिटरेसी एंड ऑनलाइन सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम ngasi मणिपुर की गवर्नर डॉक्टर नाजमा हेप्तुलाना होटल इम्फाल की संगाई हॉल द होगदोखरे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन साइबर पीस फाउंडेशन अमसुंग फेसबुक न सिंदना पांगथोखिबा थौरम अदुगी चीफ गेस्ट ओइखिबा गवर्नर डॉक्टर नाजमा हेप्तुलाना ngasi पांगथोलिबा थौरम असिना लमदम असिगी नुपी सिंगना इंटरनेट सोशल मीडिया अमदी ईमेल न चिंगबा सिजिनबदा अहनबा लोकसिंग पीबा ngamlagani लोइनना मालेमदा लेमिनरिबा सिंगी मरकता हेन नक्सिन हनबा लंबी अमसु ओइरगनि हाइखे But you know, the central government when they recently launched the Digital Northeast Vision document to 2022 in Guwahati on 18th August 2018 with an objective to improving digital connectivity and infusing digital literacy in the Northeast in tandem with other states of the country. The whole problem which I face in Manipur is the connectivity. There are dangers also, because as somebody said that there are dangers also. Hacking is there. Sometimes when today we are transferring money through telephones, to the internet. Now there can be hacking also. So one has to be very, very careful about it, that how these cyber crimes can be stopped. The government is conscious of it. In fact, my daughter, be careful about what kind of information we put. And somebody rightly said, don't put your personal photograph or your personal information on Facebook or Twitter or on your telephone, so that people won't be able to have the access of it. Now, I'm sure that after the training you have. थौरमदु द सरुक याखिवा नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की चेयरपर्सन रेखा शर्माना डिजिटाइजेशन मरम ओइरगा ngасidi nupi singda makhoi yumda leina leina thabak kaya ama tawba ngamlagani aikoina internet asi afaba lambi da sizinna ba honagadabani haiki getting empowered because of digitalization. See, they are just sitting at home and working from home now because they have children at home. They can look after their children and their home and also work from home. That is one very positive sign for women. And when a person is working online, there is no discrimination whether a person is he or she, nobody knows. And there we see that the gender bias which comes with the work at workplace, that is also less because of digitalization. On social network, women are taking advantage of social network so much. I have seen women using WhatsApp group to enhance their businesses. And that is the most important, because when you are talking to another woman that I am doing so and so, she is also learning from you. And that's how the chain system, happens. One person learns from other, and that's how it goes on and on. So we don't have to think about the negative thing, negative side of the internet. Yes, of course we have. But every side has got negative and positive, and we should learn using positive things from internet. ट्रांसफर अमसुंग पोस्टिंग द खुद थिंजिनबा अमदी एमएलए मिनिस्टर की खुथांग द प्रेशर पीबगे थबक तौबिगनो असिगुंबा अरानबा हैनबी कयासिना लैबाक असि तुंगद खोंफम हंदुना लैरे हाइना रेवेन्यू कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्टर कराम श्यामना फोंदोखरे वफम असि ngasi इम्फाल वेस्ट डीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स ता लैबा कुरानगानायानी हॉल द रेवेन्यू डिपार्टमेंट सिंदुना पांगथोखिबा इंटरेक्शन प्रोग्राम अमदा चीफ गेस्ट की ओइबा वारुल पिरदुना महाकना हाइखिबनी मान मखा तारदुना
ट्रांसफर अमदी पोस्टिंग की ओइबा फेवरिज्म नेपोटिज्म याउदबा सही अनी की ओइबा पॉलिसी अमा अथुबा मतमदा चनहलगने मसिदा अपेन पेन दा याउदना इसा इसा की थबक मफमदा थमोय सेंगना चटपियो ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिटिकल प्रेशर मैम अमा तवी मुझे आइंगोंदा ट्रांसफर पोस्टिंग की इरइबा डिओ लेटर मैम दु संपाइदा हापदी थनबु थल्लनी thousands complain लाए मतम साना थबक तवी दबगी रिक्स लोग तनबदगी नत्रगा फेवरिटिज्म नेपोटिज्म द बेस तौरगा सुंबसिंजे अइना मैम द रिक्वेस्ट तौबनी थ्रेट सुनते सुंबाम होना लान बयरो इन टाइम अदुगी थबक मतम साना थबक तौबिगदबनी अदुना at any cost at any level at the problems in the solve तौननबा amaga understanding poroknaba reality the base तौरगा मफम मतम साना थबक तौबिगो justice the base तौबियो मंत्री ने त मागी फेवर द थबक तौ हरकदब नते कनाम मिनिस्टर एमएलए ना हायरागा सुदा ताबिरु राइट थिंग अचुम थबक तो मधु खक थबक वन कोंथोबियो नोई दम तै लेगने अदन मतुंग दगी सी प्रश्न आइना अदि तारो हेबद माई थमजगे थौरम मदुदा इम्फाल वेस्ट डीसी एन प्रवीण हाई थमोय सेंब वाटपा अमदी अरानब थबक थौरम कया थरमबना लैंड इविक्शन तौनब ऑर्डर लेरब फाउबदा पता पीफम थोक्तब लम फाउबदा पता पीरंब कया याउरी असिगुम कयासिना थबक थौरम सिंग पांगथोकबदा अचौब खुरौ अम ओइरी हाइना मांगना हाइखि फिल्ड सत्प मतमदा खिदंग सिनसरोय वाटपा अदगी टेबल सुरकान सु खिदंग सिनसरोय वाटपा सिना मरम मोइदना प्रॉब्लम सम साउथोरपा अदर कोनददी अरुबा प्रॉब्लम ते ओइरपा अदगी हजे कोइना इविक्शन गी हारो इविक्शन की तौर मतमदा नान से कोई लंबी नेशनल हाईवे की इविक्शन तौगेन तौर मतमदा मी मखैसी पता है पैरमगुम पता से क्राइ देना अलॉटमेंट याउब्रा मागी पता पीरिब से नियम सुम्ब्रा थिगलुकांदा मधुकी नियम सुम्बगी मोंग दे उरमदा पुलिस का नोंमै कापनबगी थौदोक्ता खुला योनबा लाकपा मियोय अमा नोंमै मरुना पानबदगी सोक्तुना रिम्स हॉस्पिटल लाइकनखरे मी अदुगा लाकमिनबा मिसक अमना नानथोक्तुना चेनखरे खुलाई लौबा लाकपा मियोय अनिना कंट्री मेड पिस्तौल अमगा कोनना फारे थौदोक असे ngasi nungthil pung mari makhairom taba matamda sengmai police station gi manung channa leiba nongthonbam langkhai da thokhibani soklaba mi adugi maming paugunlen singchon chahi kuntaru kawi phailen village dagini haki oi thangba faiganda nongmai maru ama panbada ge laikanari khulai loba lakpa faraba mi ani adugi maming paladuna prafulo amadi joseph kawi hairi police dagi phangba paugi matung ina nongthonbam langkhai da mioi khara khulai ga konana leire haiba akhanaba pau ama phangबदगी इम्फाल वेस्ट की एडिशनल एसपी ऑपरेशन कृष्ण तोम्बिना लुसिंगबा कमांडो टीम खरा मफम अदुदा संगसिलुबदा मियोय मरी चिंगनिंगाय ओइबा मोंगदा लेबा थेंगनखि पुलिसना मकोइबु मसक खांगदोकनबा खामलुबदा पौगुलुन सिंगसन अमदी महाका लाकमिनबा मियोय अदुना पुलिस टीम अदु तमना नोंमै उलमलगा चेनखि मदुदा पुलिस की माइकैदगी लेपनबा खांगलुबदा पुलिस तमना नोंमै कापसिलकपदगी हंदुना कापदा पौगुलुन सिंगसन सोखे अतोपसिंगना फाखि हाइरे हार मरम चादना हापदगी लेवाक लेहाउबु हेना सोक्सिलकपा थिंगनबा पांदमदा वर्ल्ड सॉइल डे ngasi कृषि विज्ञान केंद्र इम्फाल वेस्ट न सिंजुना ICAR लमफेलदा पांगथोखरे थौरंगी चीफ गेस्ट ओइखिबा पोसंगबम जिला परिषद की मेंबर लाइश्रम बॉबी देवीना हाई हार नापी हिदाक अमदी तिलहाल हिदाक का हेना हापसिनबना नाकोइनना मियोइबगी हक्सांगदा चंगलक्तुना लाइना लायों खंगदबा लायंगबा ngamdaba लाइना ओइरकले लेबाक लेहाउ कंगबगा लोइनना मणिपुरना चिंजाक की मिखा पोंदना लेना होनाबदा फार्मर सिंह अचौब दायित्व ले हाइखि अखोइना लायंगबा लाइना लायों खंगदना लायंगबा ngamdana लाइबा मवोंग से करिदगिनो चारिबो चिंजाक सिदगिनेबा इंसेक्टिसाइड लोइनना खोइ पेस्टिसाइड लेरिबा मयाम से खोइ के हाइने तिलार हिदाक अदगी नापी हानाबा हिदाक सिने म्याम जे क्राइद लाके हक्चांग लोइ लाए अखोइ नापी सिनमनेना नापी कौता जे हापतना खोइना लबुकता नापी हौदनमनेना हातनमनेना तौरे अदुगी पोतु क्राइद लाके सोइलुदगी हौरगा फौदु खोइन चारिनेबा लास्ट कंक्लूजन दे के लाके खोइगी हेल्थ मु लाए असिना मरम ओइकांदा अखोइना सोइल जे यामना प्रिजर्व तौबम चंगेबा ICAR Research Complex for Northeastern Hill Region Manipur Center की Joint Director Dr. I. Megachandran hai soil pollution की चांग नोंग नोंग के हेंगलकली चिंगी उवा पाक सना यांथत पगलोइना
तंपाकी लमदा का हेना केमिकल सिजिनरपदगे सोइल फर्टिलिटी मांगबद नतना इकोलॉजिकल बैलेंस मांगसिलकले मरम अदुना चिंगतम मानना लेबाक लेहाउ कनमिनब मथौ ताई हाइनसु फोंगदोखे सोइल के पोल्यूशन से थिंदा यादबा मोए मयामना खंबीरे अखोई सोइल जिदा कार्बन जी याम लई अदो अखोई एटमॉस्फेयर अखोई कार्बन डाइऑक्साइड हेंद्रगी अखोई मांगपा अदु मयाम जी सोइल जिदा अखोई एब्जॉर्ब तो हल्लगदी सोइल जी हेना हेल्दी ओइबगी फिल्म अमा लाकी अदुगा लोइना अखोई हुजिक मयाम मणिपुर मणिपुर से अतोप खेने चिंग लोई क्वेश्चन ले लोई खंबीरे अदुगा चिंग दगी चेंदरप उना सिंगना अपत मयाम जिना पुंजलगा बेली जिदा कोई फर्टाइल होय Be the solution to soil pollution हाइब थीम की मखादा पांगथोखिबा थोरम अदुदा कृषि विज्ञान केंद्र इम्फाल वेस्ट की प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर डॉक्टर एन अरुण कुमार सिंह अमदी soil scientist डॉक्टर एस बसंत सु सरुक याखे लोइनना फार्मर क्लब तरादा soil health card सु येंथोखे लेमोरिबा सिना कोई बिदगी माकोइबा मसिगवे सुरन वारुन ताबिनाबा तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट की तोक्सेम सब डिवीजन की मनुंग चना लेबा सिविलोंग द नुमित इनि चुपना चथरखिबा अहानबा ताइसुदाई किंग चिली फेस्टिवल लोशिनख्रे Manipur Organic Mission Agent sponsored Makada, the first Tai Sudai Festival Organizing Committee na Sinduna Numit Ani Chupna Tha Sigi Ahumdagi Mari Fauba Civilongi Siguilong Village ta Pangthokiba Thauram Adugi Ahanba Numit ki Oina Manipur Organic Mission Nabard Amadi ICAR Imphal gi Resource Person Singaloinana Workshop Amasu Pangthoki Thauram gi nini suba numit ki pangthokiba thauram aduda chief guest oina saruk yakiba ADC Tamenglong gi chairman Asin Panmaina phongdokhibada aikhoina puthokliba har yaudaba u morok haibadi king chili asi lepa leitana makhata na puthoktuna aikhoi gi pothok asi malem gi mafam khudingna sakhangba potsak ama oirakani haibagi thajaba lei haina haiki pangthokiba thauram aduga mari leinana dais da famkiba Manipur Organic Mission Agent Project Director K. Devadatta Sarmana Haikibada, Aikoina Sanariba U Morok, Haibadi King Chili Asi, Hauziki Foreign Laibak Singna, Yamna Pamna Sizanabagi, Sang, Henkat Lakpana, Maram Oiraga, Aikoina Putokliba Potok Asi, Har Yautaba Potok Oihanba Matautai, Maramdi, Makoina, Aikoidagi U Morok Asi, Lauba Matamda, Laboratory Test Tauduna, Aikoigi Potok Aduda, chemical natraga toxic na chingba sizinabra haina yenglaba matungda lauribani haiki ngasi pangthokiba thauram aduda Manipur State Disaster Management Authority MSDMA gi Vice President Adim Panmai Manipur Organic Mission at Project Director K Devadatta Sarma amadi Siguilong Village Authority gi Chairman Gaigakngam Kamaina mathang sitna thauram adugi Guest of Honor amadi DICE member oina saruk yakhi Paugi maraktan aten babre ama logjari Tom TV, the first private satellite TV channel of Manipur, now available at Tata Sky on channel number 1973. Breaking matungda mayam butaram lokchari Sarkar asina differently able oiraba miyosing yaifanaba thorang kaya paikhali haina Consumer Affairs Food and Public Distribution Minister Karam Siamna phongdokre wafam asing ase Tera Bazar da leiba Tera Primary School da pangthokpa taruk suba Winter Disabled Mela for Inclusive Society for All loishinbagi thoram da phongdokhibani Relief Center for the Welfare of Differently Able Person Manipur na International Day of Persons with Disabilities lishingani taranipan gi palan thorong mari lena na sinba numit humni gi mela loishinbagi thoram aduda Minister Karam Siamna haikibada hojikti disabled haibasi yariba makai haidana bahonarasi normal person amana tawba ngamdaba thabak kya makoina tawba ngamle asigumba mela sing makoida leiba haisingba kya miyamda khanghanba ngamle sarkar asinasu makoigi damak honaba yabasing honari adubu yaifanaba tawbada organization yambage tawfam khangdaba kya lei masi thoktanaba amatoina punsinba tangai fade haike Manipur da leiriba sigi organization jingje
सेम एजेंडा दा सेम ऑब्जेक्टिव ता लेरी सिंग से पुंजल्लो पुंजल्लगा अपुनबा मसागलो अदुना हयेंग मयाम सिगी ओइबा मटेंग पांगिंग बकांदा याम फोर्सफुल ओइगनी इवन आई सामक दा नोई अंगम सरकार की साइट ओइरो इंडिविजुअल लेवल ओइरो आई पांग याब पांगे अदुना ngasi फावदा न्यूज़पेपर दा कईदा अदि पाबीबा सिंग यावरंगनी मरमदी डिफरेंटली एबल पर्सन सिंग से कोई नॉर्मल लाइफ ता लेरिबा सिंग सिना अंगम लेवल मोइबु मटेंग पांगगा अखुगी सोसाइटीज दा मोइगी हिंगबगी राइट से पीगदबने ना कन्न थोंग थिल्लिबा सरकार दा मदि प्रजा दा थोंग थिल्लिबा मिनिस्टर से आइसो मने एक्स MLA SK बा JDO Zone 1 Suseta Khumuksam मेला की ऑर्गेनाइजिंग कमिटी के वाइस चेयरमैन P Gopendro सोशल साइंटिस्ट डॉक्टर धनवीर लाइश्रम फिजी की मनी लगतगे चीफ एडिटर निमोल निंगोम्बम नेशनल अवार्डी L Amarendra वार्ड मेंबर RK गीता अमदी पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज की कमिश्नर डॉक्टर RK कुमारजित्सु सरुक याखिब थोरम अदुदा वांगांग खिबसिंगना डिफरेंटली एबल ओइरबा मियोइसिंग याइफनब थबक थोरम कयादा अंगंब मतेंग पांगनी हाइना फोंदोकनखि तुंगदा मिनिस्टर न लुचिंगदुना मेला अदुदा स्टॉल हांगलिबा मफमसिंगदा कोइना चतुना यंगसिनखि लोइनना पुनिंग थोगतखि नसिकी एक्स MLA पाछय वाइस प्रेसिडेंट NEDIP सेंट्रल गवर्नमेंट लेंसिन बिरो पनम बुसिका कुमजरी लमफेल पुलिस स्टेशन की मनुंग चनबा लांगोल निंगथौ मथक लैकाइदा लेबा बरागी युम अमदा युम्बु ओइरिबा ओइनाम तोंबा सही कुंतरेना बरा अदुदा लैबी सुनतगी सही 13 खक्ता ngairibi nupi macha amubu mamang thagi 19 da nupi oibigi ikai khumnaba manghankhibagi thawdokpu yaningdaba phongdoktana maitai langol da welfare organization of langol ningthau laikai amadi maira paibi singna wakat mifam chathakre wakat mifam adu da saruk yakhibi nupi macha adugi mamana thawdok asi ahan banatte mamang da hanjin hanjin kayarak chatharaba kanda handak khakta da imung manung da phongdorpatagi khangnarakpani mara lairiba misak asibo matik saba ain gi oiba dandi pibiu haike 25 sidang thokpa natre thokdo asegi mamangda ahum marirek tawe haibagi report loina leire aduna maje hena ahakpa chairak mapunsigi jail da hadu oina laikhiba natraga hasi tawra hatpa anisi aina pamjai mama ama oina nakal amarom da thokdok asegi matang da Imphal East ke Palace compound da leiba Women Action for Development Ward Manipur ge head office da pangthokhiba paugi mifam da वार्ड की सेक्रेटरी सोबिता मंगसा ताबमना लमदम मसिदा फोंगलिबा पाउसे सिंगदा विक्टिम फैमिली दा हौजिक फावबा मेडिकल रिपोर्ट अमदी FIR खुसिनबा लेते हाइना फोंगलिबा स्टेटमेंट असि यामना थमोय सोकनिंगाइनि हौकिबा जुन 13 दा हाई कोर्ट ता थांगलखिबा PIL केस अमगी याथंगी मायोक्ता साथरकपा थौंगनि कोर्टना पिखिबा राय अदुना कुदोंग थीबा नंगलबा इमुंग अदुदा पुलिसना थौदोक अदुगा मरी लेना थिजिन हुमजिनबदा फंगलकपा रिपोर्टसिंग मरी लेनावा SP IO अमदी ओसीना अवाबा मायोकनरिबा इमुंगदा फंगनगदबने हाइबा वाफम अदु ngasi फावबा ngakतना चटले मसिमक थिजिनबगी थबक चथरिबा पुलिसिंगना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फंगलोइदबगी मरम लेते हाइखे examination report amadi magi FIR copy phangba haibase the victim gi anatraga guardian sigi fundamental rights ni rights amaneba report aduda saigi phangba matamda angang sida magi kaya yamna soe aduga leidana ko penetration taukiba yam in depth oiba report si saigi kano medical report si de yawgadoineba adugi matungina magi case tugi case chatharakpa matamda su victim duda justice fanganaba honarakpa matamda masina chawba mateng ama oiba as well as karigumba akoigi report si phangba taragadi angang dugi further treatment na singba karikra chatharakpada su magi yamna mateng oigadaba potse phangandaba haibase victim singi fundamental rights si violate tawbani haibase yumda loiba sa useksing masak khangdaba sa kharana mabuk hotoklaga hatoklambagi thogdok kya leptana chatharingai chairakta ngasi su numidang wairam pung 8 makhairam tarakpa dwaida Porompat Police Station gi manung chanba Brahmapur Aribam Laikai da leiba Aribam Baleswar kawba mioi amagi yumda yokpa yen masak khangdaba sa amana hatlaga punaba honaram le hairi thogdok asigi matangda Baleswar na phongdorokpagi matung ina mahakna imung manungda pothaduna leiringai da yen khonglokpagi khonjal tarakpadagi mapanda thoktuna yenglubada
mahaki yen ama amambada karino khangdaba sa amana chenduna puramba thengnakhibani hairi madu ubada tanaduna mahakna nungna thongki maduda yen adu thadok lamlaga amambada sa adu mangkhibani hairi ꯈꯣꯟꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯈꯣꯡꯕ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯡ ꯇꯥꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤꯅ ꯊꯣꯛ ꯌꯦꯡꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯥꯟꯁꯤꯗꯤ ꯄꯥꯜꯂꯁꯨ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯂꯥꯛꯑꯖꯥꯠꯂ ꯀꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯑꯩꯁꯨ ꯁꯨꯝ ꯌꯦꯡꯉꯨꯕꯁꯦ ꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗꯩꯗ ꯑꯩ ꯅꯨꯡ ꯊꯣꯝꯕꯅꯦꯕ ꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯌꯦꯟꯁꯤ ꯆꯪꯈꯤꯕꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯦꯟꯗꯨꯗꯤ ꯄꯨꯂꯞ ꯁꯦꯒꯥꯏꯔꯒ ꯌꯦꯟꯗꯨ ꯀꯩ ꯃꯣꯏꯅ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑꯝꯃꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯥꯗꯨꯗꯤ ꯀꯩꯗꯨꯗꯤ ꯎꯍꯧꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯨꯏꯗ ꯍꯧꯗꯣꯡꯅ ꯁꯥꯔꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩ ꯁꯦꯡꯅ ꯎꯍꯧꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯦꯟꯈ꯭ꯔꯦ Numit mari ni chupna chathagadaba kunthra mapalak suba state level science mathematics and environment exhibition ngase khurai da leiba lamlong higher secondary school da Manipur government ke education s ke commissioner s dilipna hongdokre exhibition asida tongan ba district amadi zonal singdagi khangalakpa maheroi humputaret romna saruk yari scientific solution for challenges in life haiba team da pangthokpa exhibition hongdokpa ge thoram adu da h dilipna hai Sahi khara asigi manungda education department ge thabak thoram sing afava maikaida sangchin bangamle department asigi makhada leiba oja singda training kaya pidana oja gi magun hengat han badana tana administration sector dasu manung mapan naina ahongba kaya prakpa ngamle panbayai numit mari ni chupna pangthokadoriba exhibition asidagi meheroi kun khangatuna mathang sahi gi January thada Kolkata da pangthokadoriba Eastern India Science Exhibition da Manipur gi mahut chinduna saruk yagadoribani Manipur government in 39 suba state level science exhibition sida sinbasida exhibitor ama oina yam nungaiba faujai amasu akoi government na asumaina sembibasina akoi satra Manipur da leiba satra singi mkhoi da yari jabang khoi da nauna hojigi vertical growth laiba mogi brain je tholiba mkhoi gi tholiba mogi anona ba wakolon man du Manipur gi chumchu mathang filter doctor khangalna khwai fajaba man do India da pura Bharat phumda loina showcase tawbagi tanja sibibi jamangta Manipur government bu thakajari amuju Porompat SDO office ki mamang thangmada leiriba premi khongda chaliba drainage ase quality control tawdabana khurai kendra ge MLA Susindrona pendaba phongdokhibaga loinana thabak asibu suriba contractor amadi engineer singi mathakta inquiry tawduna action lokhatnaba wafam thamlakle yangchin khongsit aduga mari leinana MLA Susindrona hai Ministry of Donor gi makhada IFCD na lupa crore tara mari rom changna paikhaliba premi khongda chaliba drainage ge oiri bifibam asidi khurai kendra miyam gi oina yamna laibak thibani khong asi hana luramba changdagi fit mari dagi manga fawba thengat halaga madugi mathakta drain chanbana quality yaudabani khong asi thengat hanbana maram oiraga olakpa sahi singda khurai kendra ising isau mayok naragani haikibag loinana kilometer 9 lom sangba khong asida chaliba drain asigi contractor amadi engineer singi mathakta inquiry tawduna action lokhatkadabani haike ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯌꯥꯔꯛ ꯍꯟꯅ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯁꯤꯡꯒ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯀꯣꯟꯇ꯭ꯔꯦꯛꯇꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯒ ꯂꯧꯇꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁ ꯈꯔ ꯌꯥꯎꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯕꯝꯕꯨ ꯄꯥꯏꯂꯤꯡ ꯄꯤꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯃꯥꯅ ꯐꯛꯂꯣꯡ ꯑꯃ ꯊꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯍꯦꯛꯇ ꯍꯩꯕꯅꯤ ꯗꯦꯠ ꯃꯤꯟꯁ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯌꯥꯎꯗꯅꯁꯨ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯥꯏꯇꯦꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯏꯁꯇꯤꯃꯦꯠꯁꯤꯒꯤ ꯑꯥꯏꯇꯦꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯄꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯒ ꯁꯤꯗ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤꯕꯁꯤꯒꯗꯤ ꯇꯣꯇꯦꯜꯂꯤ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯄꯥꯏꯔꯤꯕ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯔꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤꯗ ꯄꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯣꯟꯇ꯭ꯔꯦꯛꯇꯔꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯈꯠꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯇꯤꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯈꯠꯄ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯟꯁꯔꯟ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯑꯦꯅꯤ ꯍꯥꯏꯌꯔ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯅ ꯂꯧꯈꯠꯄ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯃꯣꯔꯦꯜ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯗ even minister oisu more ground of from thadokpam thoi maramdi masi akoi matam kya ki mamangdagi Indo Myanmar border gi matangda chayatnaduna laklava more subdivision gi manung chanba border da khundariba Holland 5 khulda Manipur lenga ke cabinet mifamna police outpost hanglaba warip lokhibabu Holland 5 khulgi village ibna nungaiba phongdorok pagaloinana mafam maduda police outpost habada Holland 5 khulgi khunja singna angamba mateng pangani mafam asida Myanmar ge army na khunja singbu tatna kihanba yum saba thingba yauna khulasigi sawmill ama thugaiduna pukhibagi thodok leikraba matungda lengakna lawrakliba firep asi taramna oi haike Manipur state cabinet na ngarang paper akharada phongthok khibado Howlin Phais da state police outpost ama thamgani haibase ehagna haraujabagi haibane madu ai ningthogi ngaktan je masi akoiba priyagi damakta su yamna harauba ama haibase akoi
hun se karno matam dagi adum Myanmar dagi karno lamgi mate matang da yamna karno nungai da am pau thok ki bado adu da cabinet na ekoi praja mayam sibo nung sibiraga masi police outpost ama thambi base ekoi yamna harauje aduga harauba-gi loina ekoi na su government gi side da kari mating to ba yage ai base gumba ekoi outpost simbada pangan oirasu kari material oirasu karamba maong da ekoi na pangbi ba yage aido ekoi na so pum adum harau na puthok jage ai base mayam gi Border Town More gi Kaichel Singda Fatahudi Sit Sembge Thabak Tauriba Workers and Traders Association ge Fatahudi Hondo Honjin Tawda Sijanariva Tractor Ngarang Ahing Masak Khangdaba Singna Gari ge headlight sing Thugai Bada Natana Steering Lokthokna Thanamle Thodo Osiga Mari Lenana Watam gi Publicity Secretary El Kiranna Mamang dasu Masak Khangdaba Singna Gari gi Makhada Bom Thamlamba Mai Tharam Bigi Thokdok Kaya Thokre Asigumba Thong Ase Matung da Sathaviga no Haike Puluraga Gaya Thamjaramani aduga et laisu thang yantha piramne ya cleanup su pukuk pigre mamang dusu thami mamang dusu watam gi gari magic masam su mun mijin thai piramne adi matang ga wakalu bada ngang ga mu ahinga watam gi koi sigi tractor gi makha jida ka makha da bom pito piramne de ngasi na musi mu ya cleaner adi hindan kerga loina mukhe ga thambiramne gai su thobu yadre kari nungai ta bole ibnano adu athubu matamda akoi gi mari ne kanguna sintupiro Paugi Martana Ten Babre Amatanga Longwinasi. Breaking Matunda Mayambam Kana Taram Nokchari. Tha asigi taretagi tara mari fauba Kerala gi Thiruvananthapuram Kerala Chalachitra Academy na sinduna pangthokadoriba International Film Festival lisingni tara nipanda jury oinabgidamak Megachandra Kongbambo khalakpada Kitrik Association Manipur na nungaiba phongdorakli panbayabadi Megachandra Kongbam ing lisingani ga tara mangada National Best Film Critic ki mana phangkhibaga loinana pawnafam pause amadi The Hindu da film ga mari leinaba article kya iribani Malemda Manipur gi Nat Sankritan bu sak khangan khiba numitpu ningsingduna ngarang Manipur yauna Malem gi tongan mampham singda pangthong akhibagum Manipur Cultural Complex Bangladesh tasu International Sankritan Day thorom pangthokre thorom aduda Guru Ningombam Chandramhon Ningombam Naren amadi Kaisam Berena lusingba Sankritan utke Cultural Complex ke convener oriva L Joyantana Bangladesh ta Manipur lengak na Sankritan yauna Jagoi isagi oza tharakani haibagi thajaba pirakpa asina Bangladesh ta khundariba meitei singna meitei culture bungak senduna thambada mateng oiragani haikhi Bharat ki khwaidagi lumba satellite GSAT 11 Indian Standard Time da ngasi ayuk pung 2:03 Ariane 5 rocket na France Guiana dagi mai pakna thagatkhre mai pakna thagatkraba GSAT 11 gi matengna lebak asida broadband service hena phalagani hairi Allumage Vulcain, allumage des 2 EAP et décollage Ariane 246 avec GSAT 11 et Geocomsat 2A. Sahi Samaga Subna Taret Surabi, Mastanama Masagi Anaba Amanamaram Oiduna Laikidre. Laikidraba Mastanama Andhra Pradesh ke Guntur Village Tagini, Mahakna Hinglinge Matamda YouTube ta Mahaki Saba Thakpa Amadi, Thongbage video kya Thakalakpada Miyamna Pamna Bagaloinana, Maming Chatke. Panbayabadi, Maki YouTube channel bu subscriber listing tarani thoi yongduna, Laikidraba Mastanama bu Khwaidagi Chahi Yamlabi YouTube season abi oike.
पुलिस की मियोई कुंथ्रा रोमना ngarang ayuk anganbada thokiba mob violence ta chenaba miyoy singi mathakta FIR pansinkhre amadi chenariba miyoy singi yumda chatuna makhogi nupi angang singbusu phubi chaibi tawikre amadi pochai kya amangata thonkhre haire panbaya abadi ningthauka badumita san hapagi ihogda Uttar Pradesh ke Bulansar da thokiba mob violence thawdokta police inspector ama sikhre amasung misam kunna sokhe Arunachal Pradesh Service Commission ki yamnaba candidate lishing mapana question leak oibagi mayokta kongjang changsin khre mahiroi singna exam ki question sing adu syllabus ta yaugde amasung Pakistan Service Commission ki wahanga chap manai haina maral sikhe panbaya bade English ngani tara mari ki exam dasu question leak oibadagi commission ki official manga suspend tawba laikhrabani Hojeng asi nungtil da pongkiba Manipuri pause singi moriba pawmuk khaminasi Kanglaipak ki maira Digital Sakti Manipur hogdokre nupisingda ahenba lawsing kaya piragani Governor Miyoi Amasiri Manipur da HIV AIDS na sokhalaba miyoi lising kuthra mathoiga chawanga nimfu mapal leire Outpost sabada mateng pangani Village Chief Sakangdaba singna gari thugairamle Kangla Pau Digital Literacy Program na Manipur gi nupi singna kanaba piragani Governor Vote ki matamda paisa yenbagi thabak toklaga MLA humfuna magi kendra da disabled sing thidoglaga mating pangsi Sham Revenue Department da prajana thajaba thamlibra Karam Sham Namna paksan tharamba Ganja Singh yanthatkre Pandam Digital Literacy and Online Safety Program for the Women of Northeast Digital India Mai Pakhanaba Honari Governor Revenue Minister Karam Shamga Revenue Department gi staff singa hakthengna unakre kana amata gi pressure da chatkadaba minister natte chatsu chatloi Karam Sham BJP gi spokesperson sing constitution khangre hairiba si nongbingba fawi CH Bijoy Gita Zen gi yumda nongmai kapsil lamba du imung manung pulap hatlage matagum tawba male Pradhan Wakat Mifam Sahi Taramathoi gi nupimcha famlanba tomba phasi tawduna hatlu Aroibada maroiba pawmukana fangbigani Digital Sakti Manipur ngase Manipur ki Governor Dr. Nazma Heptullah na hogokre Transfer amasung posting da khuttingdinba amadi MLA minister ki khuthang da pressure pibagi thabak tawbiginu haina minister Karam Shyam na haikre amadi police ka khutthongna bada nongmai lalon bani haiba mioi ama sokle ahum phare ngasi gina di matang sida Manipuri Paulu jare Times of Manipur News yang biru punum puam kana kurum jare